Prakeni kombinga nombinga wa takira patuna mongoroshi yonena turimo programa etunjika omnyasha ni fimboro paife programa njika taikuzire mo channel 7 o Shiwambo Radio elingo takanifi joba Krista veshem Mo programa etunjika omnyasha ne fimboro paife o turimo na meme evangelist naro kwa thika mo studio ngashingane a karangano maskwa ishengano te twitiringane omarongo na nena ngina ndipo kashikangane titano etiarine titano etiari komwedi ninge titano tingapi titano etivali komwedi ya watakira putuna meme watakira pana watate watakira pana na ewa na tuchetangitangishi wathika mo studio na manda pandula amen andiko pashiko mitukunde omprakeni wetu no konimo ka patro programa yetu negarikana yalo thank you nene komitondi pewa tete na itameke no kukopifa omprakeni keshe wa channel 7 edina langa me evangelist nalo ondilio mo pone tukale topala faneni onjove atate kalunga kongloshe yonena pone tudure kupikila ndale ke tukani meirikano shetu plengone tate kalunga oye etukwatere komesho yoengone akale onwiliki wetu mo programa yonena so kashaka pato tutalo twalane opo ukale wa kalangone uli mimweneneno opongone omepetate kalunga ikale pamwe nave so watu kalikana tate onna filongenda watu kupandura shwa kala pamwe na shemefi ko ilonena watu indile shituripone lapa opo ukale onwiliki wetu utukwatere komesho utwamene upopse mushe Father we ask your spirit to be in our midst, to take to go ahead of us, to lead us, to direct us, to speak in us. Father God, we welcome you in this place. We welcome your angels in this place. We welcome the entire congregation of heaven, Abba Father. Lord, let there be none of us but all of you. We pray that whatever it is that we are going to share today, it is your will, Father, and you are going to speak in us in a mighty way. Lord, we plead the blood of Jesus Christ upon every listener. We pray that, Lord, tonight you shall meet channel 7 listeners at the point of their need. We pray that whatever it is that they are trusting of you tonight, you shall use me as a voice to speak in their life in the name of Jesus. Lord, we pray that as we are going to minister mostly to the youth, Lord, you shall touch them, you shall mold them, you shall soften their heart to be able to receive from the throne of grace this morning. We pray, Abba Father, that Lord, as they hear your word, they are not just going to be listeners of the word, but indeed doers of it in the name of Jesus. Father God, we thank you, we bless you and exalt you tonight in the name of Jesus Christ. We cover ourselves under the precious blood of Jesus, and Lord, we say the platform is yours. In Jesus' name we've prayed. Amen. Amen. Hallelujah. Yaro na tuchetangitangi shwani wapaturo programa yetunjika negarikano watate onki anana tushashike prakini akane ripe radio ya landure kwa shunota tukakunda faneni me siku yonena onki anoturio live on Facebook channel 7 Shiwambo o twendere pamwe natse omprakini kombinga nombinga andikupo mito menar yalo thank you nene komitondi pewa ndale ke kupandura kesho mprakeno takakala tetulandula nena pongo ne ukale wala ngekitombi belio ilongo kafono mbapila pongo ne udure kukala washanga sto duru kushanga nena obe ukilonge moshango kufe mosha so oturimo programa yo njovo no nyasha wopeife so twaleke ne tukopone tuka topola faneni onjove atate kalunga shinasha no nyasha mefimbo ilo peife so ngashingo tushikucha unyuni wopeife wa kwatu ako unenengo kini mai ye shilele atate kalunga anyasha vopeife inavala kulongela atate kalunga anyasha vopeife ovapu kifo anyasha vopeife vele ikengae
So mo programa itwajane kwa hiyo link of the foundation the last time titanola jako okwa tupopi kucha onjovo yatate kalunga ke inashale la kucha oyolje ke inane kuchoyokana ke inakuchoyo nkulu chovo yatate kalungo ngashingo twapose ni kucha oyilipopo itu ulikileni monjilo mtu na kupitila kwenda muyo. So avane mwalipo radios o etitanola jako njwete kucha omwilonga mosha no nena ne watuka pikileni kwa shitwilongeni mo programa ya jako. So last time otwataleni o kucha omorwashike tuneni kukata longeleni tate kalunga omorwashike oso peshi longeni ko kucha omorwasho twala opo akala tetuwilike po akale tetuulikile enjila opo akale nkwateliko mesho wetu na shiapungo neshi twato poteni mo programa ya hula. So nenane ohatu kataleni kucha onkaelipi ndina kukanda longela omwene mefimbolange lunyasha. Ngeunoka fonomba pila just note it down kucha onkaelipi ndina kukanda longela omwene mefimbolange lunyasha. Amen. So mefimboli tulieni peife vapu katu dikte kolela kucha onkeipi tunakatwa longele nyomwene vapu katu dikte kolela the correct way of serving the Lord onjila ili monjila ili monjila yokulongela tate kalunga vapo tuli unene most of us are religious tuneiko shimashinya kucha no ondakulila mumbo lilinga onka hatuikongeleka tate kalunga tunilongele monkalu ulinga it's like a routine. Yeah, na tushturanga o shafika oshilipo oshimashilipo ike onkaike shilipo kashishilela kucha oshilipo ushiuditego kucha omurashike toshiningili so vapu omone mongalo momone tuli mopeife mala neno watu kapoteni ne kucha onkeipi tunakukatwa longeleni tate kalunga mefimbole tulo unyasha sashi vapo twitaveleke kucho kulongela tate kalunga kuyeke kongeleka vapo twitavela kucho kulongela tate kalunga okukaleke tuli monkeleka atwali kaneni vapo twitavela kucho kulongela tate kalunga onkenge you are a prayer warrior onuinya hole shombibeli onuinya iyofoula kongeleka onuinya wadalwa kakulu nuvoe a Kriste vapo tuno mentali choyo kucha onchila yo longela tate kalunga none neno hatu kataleni kucha omonkala ulipi tunakukala twalongeleni tate kalunga nena tupotine tukililangone magunjuka vetu vopeife vongu nene vashalapo komikalo dilinga shodedi twaleke tukapleta te velema opoetu talele mu 1 Timothy chapter 4 verse 12 yoyo neta ikakala o chapter etu yonena opmonana lela tukadinina na shiapo motashikaja. So tate vele mote tuile sheleke. Yaro prakeni kombinga nombinga sister kwa tumbora kucha na tutaninga ne mo Timotheus otango no Timotheus otango no porwa onine overise omnongo nambali o yongane tumbora tatukaresheni congregation ndine kera kucha sikapo ngainanga imaka onda sikapo ano overise njika oninongo nontiari oteti kucha tandiresha moshiko nyama oteti kucha inapakala nande umweta dini ounyasha woye nderekala omuhopalerwa ovaitaveli menjovo no kwenda mohole momepo neitavelo no mokoshoki. Hallelujah. So ombibeli atate kalunga oteitu moneno teitu lombwelene ngetu na kukala twalongeleni tate kalunga mefimbo iletu. So ikashishilela shanyasha oshakeshe iko elipo radio tapurakene ngeu na kukala walongela tate kalunga. So neno mbipelo yala kutulombwela kucha kulongela tate kalunga hakuyeke kongeleka hakukaleke twalikana hakukale konleshi wa mbibeli hakukaleke ngeipi no ngeipi. There is so many ways omune nchila diapu nke atuduru kulongele ni tate kalunga neno mu 1 Timothy no mbibele titurombole kucha ino pitika nande umwe akale hole efimbolo ilo unyasha yota titurombole ne kucha tushileshe inge moshingdisha just to explain it a bit better taitine kucha do not let anyone despise you in your youth ino pitika ne umwe akale ekuyele mefimbolo elu nyasha ngenge pamwa tushitura monkalo but set an example for the believers in speech shoteto taitine kalane like an example moku popsa koye otherwise men takadetu so okulongela tate kalunga ngenga tushitura monkalo mokucha moku kala kwetu moku
just every day that we live otwapumba turongele ni Tate Kalunga. Tate Kalunga yalongelo ike monkalo mgenga tuikongeleka malo haturombura moveliso mukucha kuja ike fimbo ikeli kuja ike nando papa njirontu baposhipunja pa tunakukala ndilipo heilongele Tate Kalunga onge ipindina uka heilongele Tate Kalunga njirontu mbapa moku popsa kangi eshe ipopi na tate velem onkalo ipopi na omunkalo lipi tashti moku popsa kwetu otamunga ka tuilongamo kucha okupopsa kwetu watu durukulongela Tate Kalunga mukupopsa kwetu so va pune katushishi kucha kupopsa kwetu nako twapumba kukudinda okupopsa kwetu twapumba kukukona lela shashimo kupopsa kwetu no hatu durukulongele ni Tate Kalunga onge ipimpela helongele Tate Kalunga moku popsa kwangi vapota muipola onge ipindina ukanda longela Tate Kalunga moku popsa kwamba ngashingo tusheni kucha Tate Kalunga okalunga uyelele okalunga uwanao okwetua lelu uwanawa okwetua lulini maite ituwa palele so okupopsa kwetu okwapungwa kala kwa falela oku kwa Tate Kalunga in other words keoli ni mai ongane on Kriste onga okana Tate Kalunga otwapungwa kukontrola keshe shimwe stashidimo kanya ketu otwapungwa kukontrola keshe shimwe eshi atupopi ngashingondara kulombola mprakenine na kucha oshihuepo ukalewa mweneko kanyako ngengo ushikucha kuna shashi wa kupopsa oshihuepo ukaleke wa mwena wacha filu poneleo kupoto shima ushikucha otashi teulapo nkweni ushikucha itashi tungu ushikucha otashi discourage vanu something that is not good tasheta ulo ulumongala mwenyo ya nkweni ngene watu longwerwane na kucha ngengo wala kulongela Tate Kalunga moku popsa kwe okupopsa kwe nakukale takwetu elele kalawe kudinda kalawe kukona kalawe kutala nawa kucha eshinjiripo kupopsa otashi wopalele ngonkweto uteshipikine oshiwango mongala mwenyo yae otashi ntungungo otashi etapongu wanawa so ngengo ushikucha wako na konoma dilo chashi mangino pota ohoshi diladila shawa mono kucho to diladilo shima ndo shima shesh to shidiladila na vemwena usheke kucha apa ndike shipopila numba nkajo ndina kukala nden teulila pono shichashi numba nkajo ndina kukala ike nden discourage shenden lombolo shima ngengo mo mind ayo shikucha oshima shishe ike nde shipopi tashiti otashi teulapo nkweni ino shipopsa kwepo ukale inoshipota tashtine Tate Kalunga te turombole kucha moku popsa kwetu vaolike na tukaleni atukondrola poneleyo kulongifa o kanyako to popi va kweni muinai you gossip others ilo to popsa ike to tukuva kweni that is not worshiping God. It is not glorifying God. So moku popsa kwetu nako ohatu duru kulongele imo Tate Kalunga. So ndarane kulombwele omprakeni keshe tabrakenene na mo radio channel 7 kucha omprakeni wa channel 7. Kalunga otodru kulongela moku popsa kwe onge ipihopo pina nuvoye mumbo onge ipihopo pinava kweni kilonga onge ipihopo pinava kweni koskol omonkalo ulipi ovo ulipo ike kupotana nkweni unte ulilepo o ulipo ike kwamba va kweni o ulipo ike kupota owi komba dava kweni onga shingo tusheni kucha icha it's either it builds you or taidruku kutungapo iloku kuteapo tashti icha haidimo makanya itu o taidruku tungapo oshima iloku tungapo nukunhelulapo iloku nteapo that's why tunakukatwa kona keshe shim tashidimo makanya keshe shimwe atupopten na tukaleni tweshikona na tukaleni tweshitala na tweshidinda na opo tu apopse icha eiteapo va kwetu tu apote icha te destroy a destiny da va kwetu va mwepo mushe atuti kucha turongele Kalunga ndekeshe ngoshi cha tashidimo kanya kwetu otashiano unapo otashiteapo kashilipo ikesho kuta uyelele mongala mwenyonu ndashike otashi destroyer engala mwenyo dava kweni so mongulo shoye neno ndala kulombola kesho mprakeni unene ngo anyasha vope fo shengu nene hiatu kontrola okupopsa kwetu so nandene otopoti no nyashankweni topoti na kaumekoe otopoti na kulunu vo kala wadinda keshe eshito popi so moku popsa kwe it's a way of worshiping God otoduru okulongela Tate Kalunga moku popsa kwe mongshena ndane kulombo ya kucha Tate Kalunga kwala wapota ini maitaeta uyelele mongala mwenyo yanu taeta uyelele mongala mwenyo ye taitungu tayelu lapo. You see? So that is what God wants us to do. So
okupopsa koye nava kweni in a polite way muwa nawa in a kind way me filongenda tashino no tapikine otakalena uokwe wokupikina shashe shitopoti iton muhaula iton ningi nai iton kwenyuna otopoti nai monkalo omuta druku pikina vapu ilo in most situations atu druku yanga atupotoshima shino shilonga desha atupotoshima shino shilonga monkalo omu hatu shipopi gengo tongwanyuna gengo to anyuka gengo otopopse iko veiko ulimombada wala kucho no utolombwelo teshi pikine wala kucha numbanga jo utopopi nai oteshi pikine nde teshi kufako onge oshimashino shilonga iteshi kufako omorashke monkalo mutopopi kaishi monkalo okupikina shirika so waturombwa nene na kucha moku popsa kwetu natukaleni hatupoti monkalo omu tushikucha monkalo mu oshili ilongele tate kalunga moku popsa kwange. Okay, so movelise ya Timothy ne natango ote iturombole kucha in our conduct moma kwatafano nava kwetu ilo moma kwa keshongo hapa tuange ulime kwatafano you see tashti moma kwatafano etu nava kwetu otodruku pitilamo okulongela tate kalunga the way you approach yourself the way holy and Jacoban the way who ya pocket covan the way holy humbata otoduru kulongela tate kalunga mokulumbata kwe toduru kulombola tate kalunga just the way you appear you see so in other words on bibeli ola kutulombela shikenen tashti tate kalungi ya longelo ike mongeleka kesha ike fikula kalunga shike topenduka mokupenduka ike koye kaleke ushikucha shike tolya to majoye pedu na ikale taite fimno kutate kalunga kalushikucha shike topatu rokanyako uchesha kale kushikucha shito popinga okuposa kwe na kukata kufimaneketa kalunga sheika patoi kale ke ukucha eshitoni na shaita shifimanekete kalunga ndala kulomba prakni wa channel 7 nenda kucha omalumbato etu kushevene omalumbato etu kuva kwetu mokati kava kwetu otoduru kulongela mo tate kalunga tashti ameshte kutalo vekelela kucha no pimapa this person keshe onongaini no is filled with the Holy Spirit shasho malumbato yota ujikenale kucha pimapa openela ndula fan pimapa opene ohole pimapa opene nuhaduru kudulika hapula kene udeko wete tashti omalumbato etu mukati kava kwetu it matters a lot. Okay, it matters a lot how you present yourself. Oveke winya hodulukuya mokatika bakwe done kuche ike mol watelela ne tuye itende honorable na jape ovene president tuye ike mokati ushikucho tuye apo vanu onunka shove mongula tompumbwa ndoto yapo ike tende fwe no kuchango mor no kuchango hallelujah ilongo no kuchango shalom something tokun onu nkweni onu ashitwanga shove de vapo tu ya mova kweni twende pweke no kupopi fito popi shane wangi kwa kujua pone udimbloka penango numbangadi ovo dimbwa kucha nambanga jonde endele pongo fiku ndina ndimpopi o malomba on prakeni o channel 7 afimana tu ya pova kwen o ya pongo uli friendly ilo veye ke fimbo une ikoshi palasha Kenyatta kushine kucho no Kenyatta une problema kushine kucho sha Kenyatta uyelonu kushike kucho twami wakombinga ilipi tashicho nove na eshe kuljo poto talika kono ushike kucha onno shirine akiwole kukalapuye onke uno Holy Spirit andanu ka vole kukalapu onke uno Holy Spirit uno le tate kalunga ngove una omepoya emove nde amina la kukalapu tate kalunga kashike umwenjo kucha wala kunlongela tenlongelo kwala kukala to draw closer to him kuka pepina ongene ngenge wakala wa difano mepo yapoki tashiti anu nakale very comfortable okukala pontingo noko anu nakale very amanguloka okukala vekuna mokati kavo inokalo nuwinya shake we apo keshumo kumbe konlungu shake we apo keshumo wa Kenya keshumo kwa mwene keshashi okukalipo kwe kushiku kalapa omalu mbatoe otongwanya unovanu ototukovanu wala kulota nukomalutu shashingone ngishiku choveje shirika tashti onge on Christ otunaka twalonga twilonga on how
okulumbatela vakwetu na shevene onke ipiwala kukala wafima nekwa the way to lumbata itashete fimaneko kwove mwene so ohaturambura neko njovo ya tate kalunga nena tashiti behavior that odapumba kadalundululwa na dilundululwe na dishenje opo tukale atuduru mokulumbata kwetu aturongere tate kalunga ongene nkeipi toduruku umotipula ne kucha ongeipi ne hanolela lela eumbatola fimbo limotopi wanando shima kunkweni pone nene kushitambula konde topandula nengo na disheno ntimaje otoshinye kula kweki wafa weshi deserving wafa weshi longel moponele kucha tangi unenewa kakwenjishini ilo tangi unenewa okwende shipumbu ototambula kweki no weshikupa otipuleke kucha man ono otipula kucha shilishilo shimashonde shilande ike ndina nimaliwa yapune nilonge because eshi monkalo motoshitambulako onuke wetenge ngo weshi appreciate shirika keshingenge weshi pandula keshingenge it matters to you so omprake nine nondaleke opotukale talundulula onye hatu lumbata kushevene ilo onye hatu lumbatele vakwe tu ava hatu kalame kwa tafano nashe hallelujah so movelise ne omona natango pedu penyangengo waipo otaipopishina shanohole taipopishina shanohole mangani na tujapo moku popsa kwa tundaleke tate vele metuleshele Ephesians chapter 4 verse 29 yeah so mangeke netate vele matetu kongele po ilo kwa mona ponale yalo okay sunana ewam a Efeso wati kucha embo ja Efeso no porwa onine o verise o longo nambashi o milongo mbali no way yeah ondete kuchompra kini o ta tu ipongane ngino ta ipopi kucha moma kanya eni muhapite nande onjovo ya nyata amen nderene o dedidiwa dokutunga fana dawa para okupulikina yeah yalo onjoete kuchonjovo overiso ina ipo mwana noku faturwa shirika oyayela tashtimo makanya itu inamuja enjovo di enjovo tadiano unapo ndena muje onjovo ushikucha onjovo eyote itungu onjovo eyote yelulapo there is power in words, power to destroy and power to uplift na tukaini pilongeni kucha keshiko shicha to tashidimo kanya koe it carries a certain amount of power oshine engono ngodilipo so eshingoto shipopi mwashito shipopile oshongota shiike de tashikala kombada ya shoto shipopile so mprakini wa channel 7 na tukale ne tukale twatala kucha ohatu popseni shike ohatu shipopseni ngepi ohatu shipopi monkalo ripi mangani no patro kanyako likona kona kucha no eshindilipo kupopsa oshuyelelengo eshindiliko moku popsa is it necessary to say it ngenga wamona kucha no man shimashi ngende shipotota shano unapo ngende shingeito tashi distura numbanga di khwepo ukale wa mwena okay so peme watu we are going to move on atutalene kucha teitrombole vali kucha moku ola fana kwetu you see so ombibele ote ipopine shina shanohole onke ipimbela eshin ohole unenengo hamanyashe ike ohole mukeshe umeke ntipose ike kombada etu whether ne on Christe ilocation Christe ohole yo peife yetu ongene anu watate kalunga ilongo ashitwa tulikombada etu ehole do pay for daninga ditalalambo tashitisha ike wango ne kuole shilika ne ekuole ndene ne pukolo teli tale kombada iteli consider oholo yo unakala witalalela shashole eke shiko. It's not an ordinary love. Oh loyo ine filonge ndala tate kalunga. Shawa mononu ndenande waninge pukoli fike pen. Ndono pukolo heli talelege kombada enyal. Ndeto ningi valia pukoli kwa. Nde pukwelo noteli talege ndete kudimine. Ndeto ningi alia pukoli kwa. Oh wala kucha kushu unu. Wala kuchi you dunai wala kucha kune feeling and emotion yo dulu ngo kwantuka oho dulu mala the fact that ono tadulu kukunikila owi de natango one kome poyo kola wentiminapo kalushi kuchoholei oholeo ya inspire kutate kalunga. It is not an ordinary love. Ohole lela ya hadifwa no mepoya pukia tate kalunga. So munyunyo mutuli ne peife nande no bibeli yetu lombwela ne kuchaba olikena tukale tuhola fafaneni natango kashipu unene ngosha wange ilo ashake ne kenkweni ngo onu onumba you know oshikucho walombelwa
opo ukale uwole nkweni ngashe uwole vemweni ukale uwole nshinda shoy ngashe uwole vemweni tokanga pone umwe akolonda kushine kucho kwa kolonda koshiko kwa Kenya taike okuneko bitanesa okuneko enga na you don't know kucho no otomo approach amonkalo ulingepi fimboli motwi dinikelela opo ukale uli friendly kono donc onkoita maybe onkoito kwa kukutaman onkoito kwa koron onkoito kuneike handu onkoita keneke hafo mongala monyo ashikala ne shijuku kala uno relationship ilo opo ukale uolo melingasho otashipule filonge ndalata te kalunga vovo nanu atudilinga navo mefimbweli lope anu valulilwa komo upsakade anu valulilwa ke problema anu va Kenya teke kavene ikombili mengala mwenyo da de non ton taleke lipi mashiline kusheke kucha ono unandi approach mongalo elingepi oshiju vamovele ke stubborn nande how hard you try to love the person ono kwa kutike kontima ono kwa kutike komadilajil kusheke kucha ono unhola nana monkalo lingepi kala nana unhole moku mungepi nana shashi ono ite kupeshi wala kumpa wala kumulikilole wala kumpohole ongeta tekalunge turombra kucha na tukatu wala fafane nde how hard you try otokonji fane ngono adish opo ukale wole sister opo ukale wole brother de brother okuneke handuli miyali hul brother oke fimbo kuneko shipala shilul brother oke fimbo eke kusheke kuchonge tashtine oshaninga oshiju oshaninga shiju opo onga onuuli panyama ukalelela ngone to tuulike ohole yuna ukala uulika so apo to challenge wanana challenge la pumbwalela o Holy Spirit la pumbwalela ukalewa sapo panyama opo ukalewa wanifapo o komanda itu apo akutate kalunga. In other words, ane ombibele ala kuturambula kucha nandene otashipula shifike pen otuna katu wala faneni nandene otashipula ne pamu engono difike pen otweshilombola kucha we need to love one another. We have no choice. Nande no neno empopi fine kwita vela mongula natango mpopi fake nande ne mongulo wapita punshinda ndenshinda wali kupopsana ndenshindo kwa fake kuambelwa natango mongula eshitopitipo mpopi fake. In other words, ombibele ya kuturombola kucha you need to overlook the mistake of people. Tashtimu nyunyomu tuli anota ningo mapuko keshe kapenoni aninge puko shirika o hatu ninge nyoma puko ndetate kalunga pokwa kuturombola kucha nashe yeke tame ko kwituli mulunde in sin ndetate kalunga kwanje komona why his only begotten son opwakale to fila konshiakano for us to be liberated with Christ. In other words, o venelje wa jane peni to drukuni ngilo wi ndino ala kudimina ponkwen to drukuni ngilo wi ndino ala kufilan kwenyo ngenda moluyo waleke ku condemningon waleke ku judgingon waleke ku mona kwenyo elunde unene dulewe mambibele turambula kucha kapena ulunde udule ukwao ulunda ushe in the eyes of God is the same. That is why we need to love regardless, no matter of what people are doing to us, no matter of what we are coming across or tunakukala tuhola faneni katuna no choice mala onga omprakeni o channel 7 we need to love one another. Ndala tate velem opoetu talele mu 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Yeah. Eno tatutara makolindo tango omprakeni kombinga nombinga ndati kuchanango oshwana ukalingane wacha ombibeli oye nenge wachangano kafono pena monotoshanga omishangwa mwatatati kuchana tere makolindo tango no poro nongo nandatu verisoni nano siwoni hamano rongo nandatu verisoni nano siho oni hamano da sikapo tatiti ihai holo kanai ihai kongo shayo vene ihai kenyanana ihai dimburu kwa owi ye uningirwa ihai nyanyukirwa osho inashiuka ndere ohai nyanyukirwa pamwe no shiri. Hallelujah. So omprakeni wa channel 7 ou ditekolela kuchombibelo te turombole shike tandike ndululamo ashko ushu ditek na mweno to drukushi kukeshi leshela ove mwene so ombibeli ote itulom oshita tashipopi wapa ohole tashti ohole iya idimbuluka owi uningirwa ashishe ikosho shashangwapo endulamu te valtate velema taiti kucha anua ihai holo kan
Ihai holokanai. Yeah, ohole ihai holokanai. Ihai kongosha yovene. Ohole ihai kongosha yovene. Tasti ihai it does not do things in its own interest. To mala ohole oilile opo ilongele uwa onunkweni. Ihai kenyanana. Ohole ihai kenyanana. Ihai dimburukwa owi ya uningirwa. Waningirwa owi ndo uno holo nuhole itoshi dimbuluka. Oholo yo. Ihai nyanyukirwa osho inashiuka. Ndere ohai nyanyukirwa pamwe no shishi. Hallelujah. So mprakeni channel 7 olu kileko ovemwene. Inoka chai evangelist ko itapo pitch. Nisheke kuchopia ngapen. Ndashiko shashangwa mo bibeli. O shashangwa mo bibeli mprakeni channel onyene na tushitureni milonga. Amen. Shi kwa vali ndala tukataleni okucha onyembela ntina kulongela tate kalonga. Tashti for you to serve God unakukala uneitabelo. Faith. So faith is number 1 key. Tashtinge kuna eitavelo ngishikucha tate kalunga utolongele ripika. Tashti tate kalunga umwe very different. Otodruku ya kilonga ushikucha otolongeleri. Otolongelo mwonawe. Todruku ya koskola ushikucha koskolo toiko ukalongwe kule tokalongwa kutichawe. Todruka la uji mumbo ushikucha ayo ndiliko shiofilo shisho la kulunu wete. Mala when it comes to God it's very different. Oshima shimwe itoshuduko. Tashti tate kalunga hatulongele tuhenshi. Popanyama tuhenshi, you know, face to face. Iya tumonolela ngashi hatumona faneni onga onunonu. Tate kalunga is, you know, is a different way to serve God. In other words, opo kalewa longela tate kalunga una kala wen longela neitavelo loye. Tashti una kulonga la tate kalunga uenshi panyama ashike otolongo kwashi ekulombwela ushilonge. In other words, tolongo shima ilo toani fapo shima shepo peno evidence yasha. But oshilombwa kucha unakushininga. Tashite owa commanding meke uninge shonumba. Ushikucha oshapshangwa momi shangwa. Ndowe shishangwa kushipanyama. Ndowe shishangwa yomono mukeshe fiku. Ndowe shishangwa kusheike kucha. Kwa shishanga melala kanoliripi. Ilo monkaloripi. But then you just choose to do it. Owa holo leke opo ukale walandula omishangwa. Owa holo la opo ukale wawanifapo eshita shipopiwa. Tashti holololo ye okulongela tate kalunga. Tuendeike ushikucha oshashangwa. Osho ololo ne itavelolo. Tashti eitavelo opo ukale on Kriste unakauna eitavelo. Shasti kalunga watulongele okalunga uyamonika. Kalunga opa mepo. Opone ukale wawanifapo enjila dae o unakukala una eitavelo kucha. Ombibeli omishangwa. Oshili oemwene edishangwa. Oshili odaja kui. Oshili odafudwa non-fudo wae. Hallelujah. Tashti opo ukale walongela tate kalunga mprakeni channel 7 o unakukala una eitavelo. Una eitavelo kucha shisha shangwa osholela oshili monjila no otashikawani fapo. Hallelujah. So ndale keta te vele metutalelevali Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Proverbs no pro ningapi? O ninatu o velise kujapunano na amana. Manga no kuri natu yako maire tumboro hono shaputu ku taranga nemoka musica. Yalo. Se tatuga rukano mprakeni. Amen.
Non prakeni kembika ne bingando no ewiya Pastor Matthew Iyambo ta tikucha omnyasha nemtediri o mirongo nena heri da pitanga shingei mo tundi onchinongo non chinwoi programa ini miwanga jo omnyasha ne fimboro paife programa joka trimongane na meme evangelist naro na o tepipe iparanyore ngashta tu popi mesku yonenam okatumbura kuchena tu teremo maere tumburo ano Proverbs o no puro ni na tu veriso ni na no si woni hamano ni nano titumbura tikucha ni nano titumbura kucha non timawoye aushe linekera omwene inoli ameka kendunge doye mwene no ni hama tikucha mushiva menjira doye adishe oponeye otakala la kanisa omalila oye odotudoka odoria yeah. Thank you nene kutate velema. So on Bibele apote iturombole nekucha, trust in the Lord with all of your heart. Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. Inui kolane koke udeko loyo vemene. De lianja komwene, lianja opomwene akale oye onwiliki wenjila doye, oye akale onlongi oye akale onpukulili oye. So luapo hatu yange atuninginima. Ndatu ninginima ili hatudurunande kupukurua konu kwetu ndeshe ikewe kianga ndeto imonjovo ya tate kalunga kapene ike shimwe shili toduruku pitila mosho ndina shishangwa mo Bibeli tashito Bibeli oina keshe ike shatupitile mo omoshile ike tashingenga we kianga ngo mo situation ayo numba mo pchaka jonumba likolelela konjovo ya tate kalunga ndino likolelela kwashi uwete ushi ilo udite ushi ndeli kolelela konjila tate kalunga shashunjila tate onjove ya tate kalunga oyo taeta uyelele mengala mwe yodote oyo taidulu kutu pukulula fana moshiri tashiti luapu oidulungo ukale mupsakadi andi kupengo eshe idulu kukupa ilo andi kulombwela ngo eshe idulu kukulombwela nde ame mishini maisheka ame shishiva shishe ondishingo shisho na she idulu nde nkenge oweli wai nde toi konjovo ya tate kalunga nde toi lesha nde toi uduko nde pikolelele konjovo ya tate kalunga tashiti mongalo muili ota ikashenje tashiti omongala muto wudi otoka ange keta idipo te idimipo ya lunduluka weshiku chonke ipe omorashke shashi onchovo ya tate kalunga yo oinamwenyo onchovo ya tate kalunga oilipo opo ohai tungu ohai destroyer ohai moldinga tashito ilipo opo ikale ya tulini mapenele haleluya tashite olone itavelweli itaveloto duruku kala wa wuli moshima ndeto ikonjovo ya tate kalunga ndeto ilesha ndeto ipikine ndeto imeditate ndeto kala lela wuli muyo wikolelela kuyo wete we shishi tate kalunga wenshi ashiko wikolelela konjovo yae yo neta idurukutu mangulula mushi apo omu hatupitile musho so hatupikileni omprakeni wa channel 7 tukatalali kopoinda yetu yo neta ikakala ya huninwa mo programa yonena opoinda yo oyonele la kucha onke ipi vapune atuipu la kucha anonke ipi nana onke ipi nana ndina ukanda longela tate kalunga dashiti for you to serve God ona kukala witulam mutate kalunga to dimbo akeshe shimwe ndekeshe keshimwe eshi to diladila ona kawe shikolela kuye nde mukeshe shimwe pia ngemu musho ona kuka wikolela kutate wa mena kuye in other words oye nakale o shoulder yo epepelo lo kwa mena ngenge weshikucha anonge ipinana ondili nana mongalu lingepi andi pitina na moshike shashilu apwatu kaleni tule nimo confusion lo apwatu kalenyeke tuli toeweteke kuch angela no duka nana pen angelo dapat kusheke kuchotuka kusheke kucho winda kuli numbanga dike olenge vali okuiteta ko kwami kuiteke kuchoto ipen
peife no ombibelo te turombole ne kucha o unane kukala wiyanja mutate kalunga shosho ne hatunyenkweni mefimbo ile peife hatunyenkweni ashike otoshilombolo opotushiwani feipo tukale tulieni pure hallelujah tukaleni tulieni pure tate kalungi alongo ne lukewarm alongo no nweli pokati. It's either you are hot or you are cold. That's why no shito atate kalungo kwa shiteke e ulunedu kwa shiteke heaven and hell ina kapeno shima shafa in between heaven and in between hell ombinga imo heaven ombinga imo hell. No, it's either you are for God or you are for Satan. You are going to heaven or you are going to hell. There's nothing like poverty. So for you to serve God, opone ukale walongela tate kalunga, onakukala wulji mutate kalunga fully. Wulji pure. Hallelujah. Wulji pure wakosho wakohonde atate kalunga moshiri. So ohonde atate kalunga oyeya opoitu koshele. Ituninge tuli clean, ituninge tuli purified, ituninge tuli holy. Ya koshamo matimba eshemushe, ya koshamo mulunda eshemushe. One odone ngono drimonde atate kalunga. Ongene ukale walongela atate kalunga. Onakukala will be fully in him. Not an in-betweener, not a lukewarm. Neno wako ngelek, mongulo wako ba. Neno tono juice, mongulo tono bill. Mongelinyo waninga ngepi. Mongelinyo ngepi. Mongelinyo uola fane nabakwen. Mongelinyo veke unoshpa shake nyat. Mongulo you see, it does not work. So for God wants us to be holy. He wants us to be pure. He wants us to be cleansed. Tukaipa yo washiri mbizi ya Jesus Christus. Hallelujah. Tukalen atunlongele moshiri. Atunlongeni no emainda detu. No madila dilo etu. No mtima detu adishe. Moku kala kwetu. Momo umpetu. Meskola detu. Mome ilonga etu. So we need to be an example of Christ. You see, that's why Jesus glorify thy son, so that thy son may glorify you. Tashti oponeta te kalunga eku glorifying onaku kala will fully in him. Hallelujah. Ukale wiyanja ashishe shoye kesheshi una ueshiyanja mutate kalunga. Hallelujah. So ndaleke opotate vele meketule sheleni Colossians chapter 3 verse 5. Oponetu kaito explaining genile la kucha anonana onke ipindina kukalandi yanja onke ipindina ukanda longela tate kalunga moshiri onke ipindina ukandi tetako kini maishe eyeshi ya tate kalunga ilo itayumwa palel. So atukaleshe nyiketi vajua Colossians chapter 3 verse 5. Ewa mprakini mwatata tukuchana tutsikini no kuresha omishangwa korosa wakorosa no puro ninatu overise oninano taiti kucha ndeti kuchonda thikapongani maka no mprakini ndine kera kuchana yo kwa thikapo no puro ninatu overise oninano otati kucha dipaini hano oinimbuyeni yopanu oluhaelo onyata orusholo ipara okahalukai no risho leriko olo elongelo loikalunga. Hallelujah. So omprakeni wa channel 7 oudite kolela ombibele te turomboleshke otuna kukala twafseni tashiti ini mayo okuili komba daedu. So vapungengene o panyama ngengo wakala inofsa panyama otoki yanga towile muyo ngenge inofsa panyama otoki yanga ove uli minima ei takelelwa muyo. Tashiti ombibeli nenote turombole neshike mu Colossians. Tashiti opo ukale walongela tate kalunga, you need to be dead in the flesh. Pan onyama ye neikale afsa. Onyama yoye neikale afsa. Tashiti omepo yoye neikale oyote overpowering. Shashingenge owakala uno mepo yanyi kungundi. Ngenga tupoto mepa tupoto o Holy Spirit ayoy ekwatafanolo ena tate kalunga o relationship ayoy tate kalunga ngengo yakala te ishongola ngengo yakala ngoya nikapangapa ngengo wakala ovengu yalikan ovengo iolation bibeli yoy ovengo iyo ikongeleka ovengo iyo prakene ngona nde ini you know esamana ngodinasha na tate kalunga tashiti omepoyo oteikakala
inonchala otaika kala te suffering com malnutrition tashiti ngenge iyo oblation bibele iyo alikana iyo pikinengo ke sama na dina shango nelongelo la tate kalunga tashiti omepoe otaika kala yuri wika nai omepoe otaika kala ya pumbalela onchovo otaika kala ya pumba engono evadimo la tate kalunga. In other words, ondala kuchane olutuloe otalika kala olojine engono liduri for mepoe. So, shane wango lutuloe line ngono liduri for mepoe. Tashti olutuloe olino mwenyo. Minimamu na atukelelwa komishangwa otoki yanga muyo. Shasho lutu olingundi. Ombibele espiritual olutu olingundi. Opone ukale opolupeli ulidipae onakukala wambulapo omepoyoye Holy Spirit yoye tashti unakuka watula unene o effort mokulongela tate kalunga tashti unakala watulo effort yokulesha mbibele ukala uno knowledge taidulu ku challenge o engono dopa nyama shanga wakala una omepote ishongola una omepote ishongola uno mali kano ta shongola onjovo mwove kaimo itokala una o information itokala una o knowledge e wapumbwa kukala una opo ukale wafinda oilonga yopanyama. So ondane kulombula mprakeni wa channel 7 kucha so olutulo bene ohali pewe ngono kuja kwetu eshingotoli ifima ontenyo wajo ongulo wajo breakfast ontenyo wajo lunch ufiko wakajo din tashiti otope olutuloe engono shane wakale ko ve wacheke punda ke fimbo ve ke toli tashiti olutuloe olotope engono oloto ambudabo ongene olutuloe otalika dulange wakala ni yo alikani olosho bibel iyo fastinga tashiti olutuloe otalika overpower omepoyoye shano mepoyoye akala ye nengono mprakeni o channel 7 olutuloe otalika la ololine ngono liduri for mepo tashiti oluto otalika lina omwenyo liduri for mepo shano olutuloe lino omwenyo oponeto kiangane mwasha atukelelwa musho mukoloshienzane otoki anga uli mama londelo toki yango vengo unokalu otoki yango vetovake otoki yange minima ishe nkashingo ombibeli ishanga kucha natukale kokule nayo wete so omu onjovo yala kuturombora shikene mtashi opo ukale ulipiwa uli holy witulalela mutate kalunga onakufapanyama onyamo tuidzipa ikene nkenge uno relationship anatate kalunga onyamo tuidzipa ikene nkenge uno knowledge nonjovo ya tate kalunga hole shombibeli yoy onyamo to dureke ne kuidipa yange ipi nkenge ho fastinga tashtilu apo shawi yange unonjala nande ko veko otopikine shaike wasonjala no kupota kupopio popilela ka uje ikopo amwene ke wakale kontumba anota vipla kuti numbangati neno mpili ngwano enjovo kadimo move shashi olutukali nengono itoduru kuma kukashasho afsonjala masheke wi yange ndetoli energy nayo yaluka numbangati okulinga shitunshile hapopyeli pomba da uli pima oike dayoli for van wete tashito olutuloe olapewe ngono mashane wiyange ho fastinga oku fastinga akuponu o spirit ayo silence emweneneno waleke kukala topikine kutate kalunga topopina tate kalunga waleke kukala waleke kunshiva the more waleke katolo shonjo voyo tashti otopene omepoyo engono shine tope omepoyo engono omepoyo ne otai hamburap otai ngono bafanwa yo eshine te pewe ngono ngao ohai tulune engono dopalutu tashti ngao ne otoduru okudipa ya onyama yoye odure kukala uli mutate kalunga muyadi hallelujah so oshweke kwe ndini napo mprakeni wa channel 7 nena Bera kuganjo efatruru mano komprakeni ta pora kucha verisen ndete kucha nourisho leriko olo erongero lo ikarunga oshangero kuchangini shono sister hallelujah tashtingenge owakala witula minima yunyuni so esho inakukala tashipopishina shalela no maliko kombada edu shane wakala witula mo maliko neno kombada edu luapo piange todimo monjila tate kalunga pingono fafane ponele oponeshine uno maliko opo o glory ye kutate kalunga owalo be wipewe owala utile ngolo owala kesho umamone kucha ovenenga nonga ongeno mbibelo te turambule kucha we must not be lovers of the things of the world inokala wole eili komba daedu shasha ili komba daedu itaikalelele
They are temporarily. So we need to aim for what is above. Eitaiya yoke hulu. So that's why handi wale kulambola nukucha mwashi topitile peife nashia kukalelela. So unyunyo oto upitipo. Yeah, ndonjovo ya tate kalunga mbibote po oekete kakalela na keshe shimo ishili munyunyo omoto shifiomo. That's why toange onkengeli kwa lia joshimaliwa hajiko klene kupebu mumbolo dabela deshe ikafi olutu laika tukata lako mutuari mi ndatuntura moshkeva ndatumpaki otuayo poti fiopo ombola yo poteli fiopo miliona daiko mbango kote difi ndeo familia ta ilje ike ta yana uneke shashka veshikucha ono inima okwikonjela nana monkalori. That's why inokalo unene onholy winima kombada edu shashini ma kombada edu kainapata ikutala ota ipitipo o haipongushu opoti fiopo ndekala to filoshisho ongala mwenyoe ushikucha otolongele ukwalushe woye. So osheke lela ombibeli ala kuturombwela po. Amen. Praise the Lord. Ewa, ndine kila kuchango unapo natango shonongane we turonkiza nomprakeni omanga tunakangane entediri hamano programa njikitari ngani yaza mami wangaju. Na tutalenye ike mu 1 John 1 John First John chapter 4 verse 16. Akucha Yohanesa watango. Yohanes ke mwene? Yohanesa watango. Yeah. O kapitali etine ovelishon longo na amani. So ngona tukatala muyo mshetu dureni ngo kupatifa kongone. So yeah. Eno omprakeni kombiga nombinga o shongane shiringane ngakata tutaringane mu 1 John ano Yohanesa ngane wotango o mongale tutareni moka onke ano ngero lipo radio channel 7 no pumbukara wazapo nande nena ti tungane meti itano ngane meti tano omprakeni titano ngane jo maskweli olongo na limwe hakucha o simbotaje nderera o shungane tukangane komesho na ngina no programa yetunjika o mbwanawa ndete kucho wasika ponare ngwengane ndatero mprakeni ukarengane wasika po nganda sika ponare mano ngwengane ndatero ukarengane wasika po ano Yohanesa ngane otango no puro nine berise omlongo na hamano nongera wasika po ai na sister natu lesenya chikomishangwa ano onlongo na hamano mo Yohanesa no puro nine berise omlongo na hamano tetikucha se otwarungwa okushiva no kuitavera ohole eikarunga eikwete no kutuhola karunga oye ohole na uhakara mohole oye karunga oye takara mukarunga karunga no takara muye. Amen. So omprakeni wa channel 7 oyongone overisa tukapati feko nayo tashiti tatekalunga oye ohole. So now neto to tikucha o uhole tate kalunga de kuole nshinda shoe o uhole tate o to tikucho uhole tate kalunga de kuole mwanyoko to tikucho uhole tate kalunga de kuole akulunuvoe uhole tate kalunga de kuole nkurukadiwe uhole tate kalunga de kuole nkuruka on samanewe. In other words over on nai populu otopo populu shasho njovo te tikucha one tatikucho kuholenge kuna kale hole mwina. You need to love your brother, you need to love your sister. Kala wole nshinda shoe, kala wole kesheshimu. Na uneta kakala eole mwina ye olo ilimuye shashi amame ole. Tashti ngenge o toti kuchovon Kriste. Kukalon Kristo kukala wole tate kalunga. So ngengo von Kriste wole tate kalunga. Na shurike milonga yoe. Kala wole vakweni nga shi wole ove mwene. Kala tolongele vakweni uwa shidulifeshi pilongele uwa mwene. In other words, you need to save others before yourself. Tulankweni komesho yoye ovemone kashingo mbipele shipopsa kucha eshi ngotolongele nkweni ametoshilongele mbipele kucha eshi ngotolongele mwanyoko kadona mwanyoko mati ametoshilongele. In other words eshi ngoto toningile nawa evangelist analo o ejapa iloto ningile nawa tate velem. In other words aeto ton ningile uwa nawa ndo tu ningile tate kalunga yevene esha to ningile vakwe tu uwa itatu ningile wafato ningile onu yevene nde oto ningile tate kalunga uwa nawa vapo to atelela ngishine ngengo to atelela tate kalunga awe pombada uyende takalon tumba panda nditameke kuntelekela anjin peshiali ndanditameke kulande likutu anjin jaleke ngishikucho otwala lela kulongela
ilokulikila tate kalunga kuchotu hole monkaluripi de tate kalunga tati kucha holan kweninga shuri olove mwene o netaka kala ole mwina ye okuolenge olo ilimo shashi ame amamole yoe ohole haleluya so ni change akunondale ke kuchava olike kashipu ashike na didimikileni o mapokwa ava kwetu na didimikileni nkwenye kunyonena na didimikileni nkweni ngo ushikucha aye nkweto u okwaninga ngengonga nonga ndashike natukaleni tunongenda atufilafaneni ongenda ongashike tate kalunga yevene etufilongenda ngeno kakwali o kalunga wongenda ngeno kwetwana unapeke kujaketameko tashingeni nanjo omona wae opo etufileka tashingeno okwetwana unapeke ndatukaleke tepovali ilongeno kwetufieke mulundo wetu ndetateleleke fimbola eliteke ndatushenya tuperishinge ndatushenya tuenyeke koheli de tate kalunga onna filongenda tate kalunga okuole okuole avave ola fanishashie ota mbebela te chikucha oe ohole so oshashike kwendi na nenasho no mito andishu na kutate velema na niche tangi meme naro shongane waliwe yantu tokero ni mo programa yetu njika omnyasha ne fimboro pai finga shinge na ndikupashiko mito upateko negalikano ngukaga njongo diwe ingire tashugulika no kukalangani warombwera ompranke kucha ingire apumbwe kwa tho o temo adapeni yalo tangu neneko mitondipe omprakeni wa channel 7 andike mupeko namba kutanduru kala mwetu mona so onambo oyo noyo 081 onola naitatu neime onatuno amano nola natu amano ngenge no apumbo malikano umbango umonengo partner o malikano toduru kala wa dengela kongo joko ilongo watu minako okatumwaraka o toduru osho kutulandula ko Facebook page yetu which is Evangelism with Nalo atukango netune programa ne activity ngo here and there so gengo wala kukala part of this commission part of this the work of God opongo tukalengo neta unite ongo uno na batate kalunga onga a Kriste pamwe o toduru kukala we tulandula ko Facebook page yetu she atodurungo ne tukale atu topala faneni onjo ya tate kalunga la honinwa atukapate nyeke mealikano yalo Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. We give you glory, give you praise. We exalt your holy name. We thank you for being with us in this place. We thank you for saturating the atmosphere. We thank you for touching the heart of the listeners. We thank you for visiting them. We believe, Father, Lord, that you are a God of action and that whatever it is they are trusting of you, you shall meet them at the point of their need. Lord, we thank you that, Lord, you have touched their heart. You have molded them. You have healed those that were sick and possessed, my Lord. You have set a lot free from affliction, from calamity. We believe that, Lord, this transformation that has taken place on this broadcast this morning. Therefore, Lord, we surrender all. We give every listener into your hands to be the leader, to be the guider, to be their instructor. Lord, we pray that, Lord, as they've heard your word, they are not just going to be hearers of the word, but they are going to put it in practice in the name of Jesus. We pray that you bless them. We bless their family, bless their home, bless their workplaces, and wherever they find themselves, may you cover them under the precious blood of Jesus. Guide them, Lord, and send angels to guide them. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Na tu tangi shungane walipe kutokereni onke anona tukutewiche metano talia watate omprakeni o programa omnyasha ni fimboro paife ne tajo ne namaskeri omlongo na limwe opota ishulirema onke ano itakaneka moshuike tashia tatukatameka po tunji unchinongo onlongo ontunyo unchinongo nchingwai nemtediri omlongo na ndikwa rashko kuprakena no kuendera pamwe nirandosa no resiku kuzira mo channel 7 Oshiwambo Radio. Amen.